салом алайкум дӯстои азиз, курси имрӯза аз Сбербанк ба картаи амонатбонк сумраонкунӣ 133 сомону 80 дирҳам мегзарад. Орион бон 1000 рубл 133 сомону 80 дирҳам, 100 доллар 1060 сомон, 100 евро 1224 сомон. Коммерсбанк 1000 рубл 130 сомон, 100 доллар 1040 сомон, 100 евро 1100 сомон. Хумо 1000 рубл 133 сомону 80 дирҳам. Алифбанк 1000 рубл 133 сомону 80 дирҳам, 100 доллар 1060 сомон. Банки Эсхат 1000 рубл 133 сомону 80 дирҳам, 100 доллар 1060 сомон. Душанбе Сити 1000 рубл 133 сомону 80 дирҳам. Перевод ба картаи Спетаменбанк 1000 рубл 133 сомону 80 дирҳам. бародарои азиз, раҳмат барои дастгиритон ки ин қадар канали моро дастгирӣ мекунед. морам ҳаракат карда боз ҳам беҳтарин видеоро пешкаши шумо мегардонем. обязательно фикротонро дар комментария бинависонед. мо ҳам ҳаракат карда мувофиқи анами комментарияҳои шумо видео карда мепартоем. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. худо нигаҳдор.